Hai minaze ting choma I zaiklum namai kram keu zikreuze medai tingkum changna jeng kaise medai takmai ting chua kidai re insa paulia gai radli North East State Nagaland ge PDA hangge election campaign agri expo gansnai kram keu zikreuze ge chum kammai ge bambege Nagaland go Chief Minister Nefiru ne saze anui naga mugu gdei pipen chiraplam gene kaklebe naga political issues NDA government ne kuhu me te chugai le zakachule anui naga mugu gdei pipen chiraplam gene ngo kampo men naga political groups men banai indiaram go government makage hazolu ze tetibeting kum changna za kreuze mingeu kumge framework agreement sign te kyu gai bigene zani firune sa za state ge political parties melena wangka role zakachudle anui naga mugu gdei pipen chiraplam solution hangene zana anui naga mugu gdei pipen chirabe solution teun chirabza NDA government manai BJP madagurun le zakachudle zana Nagaland go Chief Minister Nefiru ne Eastern Nagaland ge bodi lang me Eastern Nagaland People's Organization NPO mezedu wangrabe Lok Sabha elections boycott te magrahang kyam gaile zakachudle election chang center ge government pung sabchudai design kakle blamge ngom pogule zakachule zasale zane North East State Nagaland ge naikum Lok Sabha election bamrabe hangena BJP lamgena election campaign te rahang BJP go national president pe JP Nadan zanai kram ke zikrojak chum khamai ge Nagaland chimokidima district ge wangkeu changdale zakachudle zai wangkeu changlu ze public meeting rog dibe bambe zane rally bamze NDA hangge tewgaidle zakachudle zane North East State Manipur Imphal East Banai Kangpokpi district kagan znai khamai ge bebaukna kage gimika kabigene luichi mangme mina hangna chaidi le zakachudle zaitige state forces spaimeramene AK-47 rifle gimikna zane pachik chamcham bramezedu nimpedle zakachudle zaitige state forces spaimugo gari ikak sangbe gimichi kapyu lagbe bulletproof vehicle kanadu tensiani le zadukachudle zaitige gimika kabze kukimigu kloreme village volunteers manai nkimigu kloreme village volunteers makagle zakachudle zagimika kabze Imphal East district Moirang Purel nkime klo banai Kangpokpi district Kamu Sejang Kokime Klo Gale Tingcho Nchad Sedze Minute Himrogene Tingna Nchad Kreuzi Kadia Gimiz Kapchang the Laze Katsedle Posegene State Forces Spy Maramze Langai Beze Bamge Wang Changza Reize Teukan Sauleze Katsedle Zaitige Katsai Pom Mina Hangna Tsai Dimze Tsau Meme Katsebe Tsunaria Lamchi Marele Zakatsedle Zane North East State Assam ge Congress go MP pe Gaurav Gogoi ne saje chuna Assam ge Bengali Hindus maramze CAA hingde kangene citizenship hange lugai beze cho doi lole zakachedle zane Congress go MP pe Gaurav Gogoi ne BJP banai government indiram ge tekan samze pratadle Assam ge Bengali Hindus meze pnui wangai bam cho doi ra hange rangai be bizigene CAA hingde kangene citizenship ngora be hangene zane Gaurav Gogoi ne tingra hange du rangai dile IPC hingde te pangbegene chuna Manipur ge kakle be pepegumze state ge du pakai gudle ize zane Congress go deputy leader pene du Lok Sabha ge indiram go center meze pratadle chuna indiram ge citizenship amendment act tingkom chama zakreuze skui CAA hingdi kaibe bizegena du zana Pakistan kade Khyber Pakhtunkhwa province ka chebamge Hindu mugu ka klumbe Hindu temple authorities pasui temramana teunsian le zakachedle commercial gu complex telera hangena zachi Hindu mugu temple Khyber Pakhtunkhwa province ge pasui temana teunsialuza complex hanget leuchu dipzedu chaika kanarya gumza tatle izedu kachedle Zane Delhi excise policy case pesihing di makpagana charangkang lute blamgene nimni bepe AAP gu convener Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal ja Delhi Tihar jail kabang ki ge teukleu lei za the
आम आदमी पार्टी AAP गो MP पे संजय सिंह ने जनाय कामाई के साजा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गो नरेंद्र मोदी ने लंगपेट का बेबी गिने निम्नी बेपे दिल्ली एक्साइज पुलिस केस गिने अरविंद केजरीवाल जे दिल्ली तिहाड़ जेल बंग की गे देसा जाते का क्लेले जकचले जा AAP गो MP पे संजय सिंह ने साजा दिल्ली गो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जे तिहाड़ जेल का बंग की गे पसुइते में एडमिनिस्ट्रेशन में ngau hadawra hangge tadwang mramezedu hazukrai ngau hadawra hangge peimale zakachedle zai Arvind Kejriwal now Sunita Kejriwal zedu panapeuze hazukrai ngau hadawra hangge peimagle zakachele Delhi Tihar Jail kabang kige pasuite mramene Zane North State Nagaland go Chief Electoral Officer CEO Nagaland Vyasan Arnes za Voters Information Slip ne wangrabe Lok Sabha election ge identity go proof changza te tatu rahangge lun magule zakachule Nagaland go CEO ne saza wangrabe Lok Sabha election ge polling station ramege vote kai magbaso ge nangni go electors photo identity card EPIC za te lia rale zakachule zai chiza te wangmak zaina du Aadhaar card magzaina du MNREGA job card magzaina du passbook bank zaina post office gina issue te pakai ba magzaina du health insurance go smart card driving license pan card zana service go identity card zana ka cham bane rale zakachidle Zaina North State Manipur ge Inner Manipur Parliamentary Constituency ge hanaikum Lok Sabha election gen tara hangge sapet me candidate plan sruk zai voters vote kara me minalak squeeze changrak squeeze ke za haimingeuze hangrek sna zemadai za Inner Manipur Lok Sabha constituency hangge assembly constituency bambe himreuzekna zai polling station changke za haichumje Kreuze skui zana pnuiki nga za relief camp gena vote kara hanger he gaibe special polling station plana kaije skui za election officer th Kiran Kumar ne saza pnuipi ba choni kaching popai me pnuiki gena vote kara me mina changmingye je hang kaije ke lamuile zakachidle zana pnuiki gena postal ballot gena vote kara mjana micram ke ze kreuze mdai intangmai ge chugudle zakachidle Zana Manipur Inner Lok Sabha constituency gina antara hangge candidate sapen me mina hang srong mze BJP gina ket Congress gina ket RPI gina ket zana independent lam gina hang chumle zakachedle candidate me zahai mina ze chilya gaibe namai higi gu gdere insa ga gdere hrei rasamze kain ki ze kaidai gulei pause gina gdere re insang king nei mle na wangze king dai lelo ai gina namai kram kyu zikreuze madai Tingkum chang na jeng kai jem da in takmai ting chua kedai re in sa pau baza loi gai dele pi gai za in king gai ni mele ne je to dele